Kedorbash Nongthymmai Eastern West Castles District haga khatnyo tarik rumpang arjar arpunrio kalau penlong ya kejingyat patba lani ke rally ban penramjur ya kinong penyap brio kata haga biadai bagajingsa penyap ukerang saukme arpusan senam karta kumbon syukudau bo Kerang hadin bola ja nala yeng naduk henrio tarik rumpang arjar arpunrio bat klamwan pai shu ki bahyeng kila ujor syakipulet bat haga jing ta oket ki pulet kila kam ya laingot ki basuba don keti penyap kini ki basak kem kidai ki kini bot Paralok Jong Kerang hakaba hakasngi baja laong bagi di kiat lang bot poi syakajing ya kajia hakajing ya lam kedau ki pulet ya ki laingot syakajaka bala kenno bagi la penyap ya Kerang la yo jingtep bagi laingot ki la thang ya ka met yap jong u hadu banda kala depai bot sa satang ki lengkhot lengkhai ya ki bobrat syakawa kapdom Hakani kesngi las dang ya kerali nadu madan nongsi Jong kesnong Nongthymmai balaya ter samau pada madan maroj bat penkot hamadan nongsi daki spa ngot ki pajba ki bakenthop nadu ki longkme ki longkpa ki khna skul ki lawan ban ya shembenta haringkat ki lamayong bat ki banar ki bapen pau ya ke Jingdawa ban pen shitom ya ki runar bat ban sat patok shi jing em ya ki riu thrang snam Kerang ya kira sosam Kerang ya kira sosam Jingdawa Jingdawa ha betul Jingdawa ha betul Kerang ya kira sosam Kerang ya kira sosam Jingdawa Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Kan nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F mentah kesni. Lawan Rak Shapi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.